The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 5:46-48. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Proverbs 25:11-15. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. Romans 12:9-10. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. 1 Corinthians 13:1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa masanandan, gikinahanglan ng atong pagsugid sa tanan atong mga salang nahimo ng adlaw, ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron kini dili mahimong babag sa ato pagtuon sa pulong sa Dios, aron kita mapunan sa Espiritu Santo. So, let us use the principle of 1 John 1:9 o mao kana ang atong buhaton sa di pa kita magsugod. O alang kanimo dili pa magtutuo ang imong giatubang nga isyu, dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw. Sa imong pagdala ka namo dinhi aron kami makapadayon sa among tuon sa imong pulong aron kami makakabot gayon sa among tumong nga maong espiritualong pagkahamtong. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa tuon nining imong kamatuoran, imong hunahuna, imong pahimangno, imong tugon, imong tuyo, imong plano sa among kinabuhi. Uban ni kami pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study pinagis sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may ngadlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, friends, and fellow believers. Padayon kita sa pagtuon
O ganiya pa kita magadupot ning atong tunanan how to live for God in these evil days. Okay? Now, kagahapon, atong gibiyan katong Kolosas 3:13 nga nagkanayon bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Ang bearing with one another, ato kang giatagan sa original nga pulong, ani kumay, o kana nagpasabot sa Binisaya, o mag-inantusay sa usag-usa. Okay. Sa laing bahin, kitang mga magtutuo are supposed to live by faith, not by sight. Pinagis pagtuo, dili sa unsa ato makita. Besides, kitang gimanduan sa pagkinabuhi in the light of eternity. Kaya gibalhin naman ang atong panahon dinhi ngadto na sa eternidad sa dihang kita naluwas. So, again, we are mandated to live in the light of eternity, to live our life as if today is our last day on earth. Now, we should now be standing strongly. Barog na gyud kita nga magmalig-on on the doctrine of personal sense of destiny. Now, so do you have now the personal sense of destiny yourself? Dias versikulo 13 sa Kolosas 3, ang malikon, bearing with one another, nga nagpasabot, giving tolerance and applying impersonal love. And you know what impersonal love is. Ngadto kini sa atong isig ka tao. Apan ang personal nga gugma, alang kini ngadto sa Dios. So, tolerance is only related to believers. Alang lamang sa mga magtutuo. Kung kini, applicable only to believers. Now, alang sa mga di magtutuo, it is impersonal love, dili tolerance. Part of impersonal love is tolerance. Now, hinumdumi that there are weak believers just as there are strong believers. Okay? Apan, dili kinahanglan nga ato silang or we should not condemn and judge the weak believers. Instead, we should guide them, lead them to plug in doctrine. Dasig wala to sila. We should not have arrogance in consideration on the weak believers. Ato silang sabton. We should have understanding, consideration, and tolerance ngadtong mga maluyahon pa ng mga magtutuo, weak believers. Kaya binimo, ang mga legalista God, dili ni sila tolerant. So verse 13, nagkanayon, bearing with one another, being tolerant. Kitang mga Kristohanon, gimanduan kita sa pulo sa Dios to study God's word and promises for our moment-by-moment use in our spiritual life. Kaya kini kung spiritual ng kinabuhi, dili ni kaya adlaw lang. Matagutlo yun. Moment by moment. Kitang mga magtutuo who are being chosen of God, holy and beloved, ought to put on a heart of compassion. Kinahanglan. Ato na lang isulob ang kasing-kasing sa pagkamapuanguron. Kindness, humility, gentleness, and patience nga naagisgutan sa Kolosas 3:12. Dias Kolosas 3:13 again, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint. Okay? Now, kining forgiving din sa original nga pulong is aphiemi. Aphiemi, forgiving each other. Ang forgiven is charizomai. Okay? So, kung ikaw nagkakopya nini, ang forgiving is charizomai, ang forgiving each other is aphiemi. Okay. Diya sa Isaias, Kapitulo 43, versikulo 25,
Nagkanayon kini, even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake. Balik tas Colossus 3:3, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint mo, reklamo, kining complaint, against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Now, ang atong Ginoong Jesucristo, nangutana kanimo, magtotoo, imo ba akong gihigugma? Do you love me? Ang imong tubag, oo, Ginoo. You know, I love you. Sayod ikaw. Nga ako kang gihigugma. Kay ang punto ko din ang kanang puno sa Diyos na kanayon, we love Him because He first loved us. Exodus Kapitulo 20, versikulo 6. But showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Kining keep my commandments, this is open secret ni sa Dios. Alang ka na itong mga magtotoo nga ito magamit sa atong kinabuhi. It's God's open secret for us to use in life. Okay, anto ta sa Segundo Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, kining humble themselves, kining humble teachable. Kaya kung ikaw kanang mapaunsanon, ikaw matudluan. Nya kining seek my face, ang buot pasabot ni be positive to Bible doctrine. Seek my face. And then, kining turn from their wicked ways, this is rebound. Ang iyong pagsugid sa mga sala. Okay? Now, in the midst of problems, taliwa sa mga suliran, mga gumunhap, mga tribulations sa kinabuhi, atong pangutanon ng atong kaugalingon. Kumusta naman ang akong espiritu anong kinabuhi? Ha? Or what is the status? Unsa may kahimtang sa akong espiritu anong panginabuhi? Kay maura ba na ang nag-unag yung issue sa kinabuhi? That's the main issue. So, regardless of circumstances, kinahanglan masayod ta sa atong personal sense of destiny. O kinahanglan nga mametabulize gyud ang pulong sa Dios nga atong gitunan, nakatunan, pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Kaya siya man ang mumetabolize. Kano sa siya mumetabolize? Sa panahon nga kita mutuo, mudawat sa doktrina nga atong gitunan ug nakatunan. Building up of the body of Christ, Ephesians 4:12. Diyaw sab sa Ephesians 4:14, we should study God's Word so we will no longer be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Okay, balik tas Colossus 3:12 na po. Magbalik-balik tanini ha. Ayaw katinga. Put on therefore as the elect of God, eklektos, chosen. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another if any man, etc., etc. Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Isaiah 43:25, even I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember
thy sins. Kita mo? Dili na siya mo kanang hinumdum, di na niya hinumduman ang imo mga sala. Maunay pagkamatinumanon sa Dios to forgive. Hinumdum ka sa 1 John 1:9? That is God's faithfulness to forgive. Abi nimo, sa diha nga ang usa ka magtutuo magbaton siya og kanang kayugot o mga kampungot maron, pagdumot maron ngadto sa lain nga magtutuo, kini siya na may pagka-arrogante, may pagka-mapahitason. And arrogance, ibaw ka na, contradicts the spiritual life sa usa ka magtutuo. Dili na sila magkauyon, supak. There are 3 arrogant skills na ibaw naman ka. Self-justification, ang imong pangatarungan sa kaugalingon. Unya ikaduha, self-deception, ang imong paglingla sa imong kaugalingon. Ang ikatulo, self-absorption, ang imong nagyong gitanaw, gitutukan, giunaunan, ikaw na gyud. I, me, mine, myself, everything. Okay? Colossians 3:12 again. So, as those who have been chosen, pinili of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ephesians 4:32 again. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Isaiah 43:25. I, even I, am the one who wipes out our transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, kinsa raman ang makapasaylo sa mga sala? Ang Diyos ra ba? Only God can forgive sins. Okay? Matthew 6:9, 9-13. Naghisgot, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Mao na Lord's Prayer. Now, diya sa Tito 3:5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Now, diya sa Lucas 15:22, nagkanayon kini, but the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Now, dili na ba kinahanglan nga mangayon tagpasaylo aron kita maluwas? We don't have to ask forgiveness to be saved. We only admit nga si Ginoong Jesucristo maura ang atong bugtong manluluwas, and that we believe in His saving work at the cross. Maura. Acts 16:31, just believe in the Lord Jesus Christ, and you are going to be saved. Ang Diyos mo'y pasalig nimo niana. Salmo 51:4, against you only I have sinned. Against you only I have sinned. Ikaw ra nga kung gibuhatan ni mong sala, nakasupak ko kanimo. Now, kung bahay na gani ni sa pagpasaylo sa mga sala, human kamaluwas, that is post-salvation sins, kita mga magtutuo, gikinahanglan lamang atong pag-rebound, paghingalan, pag-acknowledge, pag-admit, admit, acknowledge, cite, name, enumerate sa mga salang nabuhat nato. Mo na rebound. 1 John 1:9. Ang siyang gisulti sa 1 John 1:9 again. If we confess our sins, God is faithful and just
to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Sa diha, nga ang usa ka magtotoo mo gawas gikan sa operational divided as fear, mahimo siyang unsa? Carnal. Mahimo siyang carnal o mao nga siya disiplinahon sa Dios. Anak ko siya sa Dios. Sa dihang siya may sukamod sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Ni sukamod ba siya kay tuwan naman siya sa dapit nga may gahong ni Satanas. You see? But when that believer rebounds, sa diha nga siya mo sugid sa tanan niyang mga sala, kadtong iyang disiplinang gidawat will immediately turn into undeserved suffering. Sabot ka? So, dili na ito disiplina. Dili panalangin na. Now, paminaw, a believer's forgiveness due to rebounding, nagaagad lamang kini totally, nagaagad lamang kini sa kinsa o unsa ang Dios. Mao na grasya. Sabtagi na. Ako malikon. A believer's forgiveness due to rebounding totally depends on who and what God is. And that is grace. God's dealing us is grace. Gracia. Brethren, diya sa Pilipos 3:3 say, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Matthew 6:14. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive you your transgressions. Okay. Ato ning ipadayon ugma, di nilang una usab kita. Muhunong, ayaw sipyat sa pagsunod ni ini, adlaw ning atong pagtuki, bahini ining maong pagtulunan, how to live for God in these evil days. Magampo ta. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain o sa ngay kayon sa among pagpakigambitay kanimo o sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nining imong kamaturan. Pinagi sa pagtudlo ang lamos balang Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.